Sinay anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Nanang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtun da ka kaday anak ka. Katuwa na. Mangkita kayo darkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas darkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabalin na yamat nga awan. Sige nga rudag sa ganakon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid manay, ka kabagays. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman ngagtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat ngamin tagtrabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o ngam ti panaginana. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad ngagsublay mabalay. Tagnegosyo ka naun. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayo amapan ijay airport. Umay-may da ka bagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka na yan anak ka. Okay, siyak may liliwa ko na yan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang te kadwa yung may si mabat nanang. Uy, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang ito rin daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Hindi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagajay. Pagpatarimaan may man iti palay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na ka no adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakla balay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako may ti kwarta ni Sili pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Isuapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, uncle. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, uncle. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak aka-anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adote kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Ti pangibagaan nyo nga adote kwartak kat dagijihaan nga agot utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ka.
Ngamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mo nga ada milyonisay. Kat ada na. Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anakaw. Haan nga rodan. Ito ya kong tag-business ha. Auntie, adapin minta si balayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wan, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wan. Anya trabaho ni Insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas Jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anakaw. Naimpod nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kagkamangamin amiya. No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasi utaaw. Ay na, ado ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kung kuna, ay napadasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-business ak ngamin, kan gumatanga kay tilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalay nga ngagdiskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamoy kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, hangang pa sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo't tirigat trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga nuhanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo tiyag talos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak may tanakaw. O sige tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay apo. Marigatan na ka talaga anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan nukas-kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaon ta katulong? Katagbirok tayo Siyak kuman ante. Nga magapaplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wan. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangput medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko?
Ta nagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito yung narigrigat man mo ti ijayan. Ay, kadusto ta nagsubli kayon dito eh. Nag-awid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siyak, agap-applyak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurnungak. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti trabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas at talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakal siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to iji balay da, friend. Ala, si kadaytan ela. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na Zeni. Ay sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalinti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige. Ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad ela. Ay, wala na. Isublad ko alaban no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, ela. Pakilabam man da ito'y nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Uray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana. Iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, ila. Dahito titangdan ni ila nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ko. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtalangkit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa ilay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, manuaya ti itang-tang dan lakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalang ti itang dan lakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin.
Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Kan may sa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim mi kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idagkadalan kami pailaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ka. Saan ta kasla iroroman na kamat balasang ka? Ada akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. At dapat ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpa mamin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan na Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta ila. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo jay, Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka nun ni Senikin kan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsan naklaang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan lang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran sabit tinjay gayim mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangka nga nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababay na na. Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted kukin ka akwarta. Anya? Nukasta, saan mo nagbanog ang tinagado akwartam? Inte damin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano, sama ti machismis.
Di ka mo ngamin nagananad anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ngam nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko hindi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa ak. Nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan. Hana kon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol nga nakiwarwara gawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado business mo ijay ili. Awanan Imbayad ko na iti utang ko dagi jay. Ha? Amo mat siguro tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanya biding am tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad itibain gapoy tinagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. Anusak ti kastuya pagsapulak. Tapno ada pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw. Kanayon kumatamami ris nagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik. Ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan. Tigayim mo, Zenny. Please like, share, and subscribe. Thank you.